away kalong kami ka bakerteng ka kong Canberra lingdo na nong mensong ka lasyungan ay haka criminal case hadin bakla syak thok away ka company ka bakerteng ka Look Culture Limited ka Bandari Amerika kabla tray haka ni ka company kum ka group assistant kani kalong kami ka badairu ka baklam kam jam kala syak pengam haka tay ka company habayat hu nadu baklamat yakani ka jing e shakilat pathai kubor kalaong banalor bo kurim jongkaw la khlat kala sedang ban pli ke dukan bad hadin bala duno ya ke dukan kala wan ke jing e bad kala persang bon ki kam yo namar bala palat ke kerta bad kala sedang ban wat kam lingba ka rinsan online bad kala ya kendu ya manager ka bakerteng ka nabela ha ka ba kala kali ya ka jat ka kerteng bad kala thu shapang ka ni ka company kala ya thuru bakatay ka manager kala kentu ya ka bantray no bat katay ka company ha ka ba ni ka icam ya ki ba klem kam bat ka ni ka company ka ai jingeram ya ki badok bat kala ya thuru bala dala bantray bha ha ka ni ka jaka ki khun ki ti kin em bha bat ken suk kala ya thuru ba hadin ka ni wala kampat shanya bha kala lekpat sa sha ki we ki priu ba ka itu ki badan jinga dei ban pen i ki ni ki sornat ba ki lapet ki le thu ba ka ni ko company kam dan scam kam dan i henry tanglada ka validity kala kut kamut kam tre kam shu bat ya ki briu ki ba ka invite ru ka pen i ki ni ki sornat ka let ru pan ai jinga ram ya ka better tv nangta ya ki yeng badung hanong mensong bat day halor kani kala treshitam bat kala invite iki brio bat hakato kapor ka day tang arhajar arspa sanpo ka bayrung ka ega ba khamkan shop ha kalong ba kani ka company kala penmi ya ka offer ka ba he ha ka look job fair ka balong kum ka fixed deposit ka ba percent ha ba bon ba ki brio kila ngap ha ka ba makaru kadai ka way ka balangam kumta kalaong bakala kalalonot lang kumbalong ki downline jongka ka kerpat ikitu ki downline jongka man sobha wat num wan hayeng jongka na baka ni kala yat police case balada ki kita ya ka yeng ka sem jongka kin ngat e hakakti jongka an bat kerpat ru ya ki ban kershan daga bakin let ban I FIR lang hapo cyber police crime. Tenjunga kadi ikan ralendon kani karensan ba awan nangaliang ka company ka Look Culture Media Limited. Te ngatre kani ka company as a group assistant. Te hangi nungkong te namar ba I lok ilakran indan show te ngasang bende kedukan ru andan lang te ngade kedukan te bangadu no kedukan dengan Asian Jam setengah dan loan on top of that dengan pala mikle loan on tipo bank dengan dia kuno ngeliwat kam keling-keling nge-try ngam ada dengan body to my age dengan yo kam sure dengan stang berbuat kam through online platform mo dengan lek kini online apply kat BI balai mo kat bangi iba ka artanga kan biang tengah sure apply jadi nang tu pade tini kedua ikani ke manager kadi ka kerteng juga kadi ke anak bala ti mesti apply nanta ko ngahan kana ngahan ti ko kali kerteng juga kajak juga berkuat tengah itu ulun jadi ko fitre yo I'm jobless sitting idle I lost the shop in between so now I'm in a very bad situation I don't have any incomes ti ko join no kanina company mo kajungi timo nga ka kerteng ito ka company ito ka Look Culture Media Limited hangning ay kam iba kibang dan kam dan jam and plus ki sam ki aji nyarap putih ki badugro tengah pada yang asyani apa yang kita terima kanina company tak kamu tinggiau ba bagi kun ki jong piru kin bed kin biang I started believing in her ngalalong syariah hati nengkong ngasdang ikani hak 31st October kau ingat biar siu syok deposit kau kan no mama siu tak deposit kau ingat biar siu arah jarak sepasan kau tengok what are the plans tigi plans tak kalau finda join
ya arajar asba sampo nyo yusan terkasih ni on hadin fila ada berak traya po pelala jong nang tu you start earning 75 rupees per day te nang tu bade fila bantre ha group ke mo dengan sa ai fi ko ga group fintre dengan train ya fi for 7 days te mo shisha madam menyo tulong pinyo ro ka salary tingo ko mo on pinyo ko tulong tingo nga to madam train yang ka train the radap train kumta ka po yang ka ka group ka working group assistant kata ka po ka yang ta ka group te kata ka group matre hanta na do kendai shiteng step hadu shiteng men na trai di paro arbanai na do November December matre idurut kata ka group dal adap trai kata group ngayo ya kan ni kai ba ngayo ya ni group assistant ngala kemen maha bangayo ini certificate ko yes you will be getting your salary next month. So how much will be my salary, ma'am? Ko 6,600 and plus you're getting 75 rupees daily kong yan. Di ngala kemen ngala move forward ngala stang pensiunnya. Next ngadang arta mo tinggal election dan kibrio kibang itu mo pada related ban itu ikini certificate tinggal pen ikini certificate mo ang ba pet kani ka company license mo is it genuine to work kalau genuine ni tikila check ki ang kam dan scams kam dan ni tika sulong na tangkum ni ba nada ka validity ka put takamot kala kadum teri kam show di hadin nanta pade ngapen is kini rupe company legal person address di kibrio lah banga invite ngapen mau pet kini ki license jong kan ka company ngapen kumto kani certificate of document file kini ngapen ru kani ka tax ID document ngapen kat badan kaniru has been issued an employer identification number kini tax authorities kani kadai ka website https://www.colorados.government ki ang bala registered ka government first time materi online job still ngala kani pede ngai bati CTV porba ngai charity events yang kiberiu hapo numusong ngai hante hapo housing complex yang do tengah shim ni yang siang ban ngai yang ki tikani ketika certificate ngai charity events. Next ngala kamen bahan ngala mung forward ngala trishtom ti ngala invite di kiberiu mo ti hatu kapuan dan di arajar aspa santo next kakiu ke level jonga kaki itu kata kabla Indo ajan rospa tinggi yang ngayo aspa aku sini kumtahi ngayo tulak Indo ajan rospa te hadin ngalakio pada as a internship assistant kani hangiru ngayo tulak kawe aja dan pensyaswa di post jangan ko tiga ni kadi certificate next ngalatri shitam ngalatri doyam ngalatri kumuksaw I'm working hard day and night for my teams ngalaki ulas kadi junior assistant hang ni ngalade banyo tulok lai kusana jarang ni kila kredit ketulok tambah kredit company kala kamno last kadi kadi junior assistant ti ka portray joma hang ni ngatri ngadu indashten ngadu khar jinan mi tinang ta ko yang ada nyarap iki teams dekat bagi teams kidan problem kimnang bane payment kimnang bane eru kimnang bane install iki apps kini kitai kidan kibadan ka iPhone kidan ka Samsung phone kimnang bane install ban payment kumno ban punya kumno tinggal lek ban nyarap iki dekat bagi khot maki ngalek ban nyarap ya paro am judi na ya nuru tinang ta bade kibriu kilabon nungkong